Mante Zukeru le Randy Crawford mo godimo ga kosha ye mo metsing se soere le banje go iri yela ya bele someti go skuna FM 98.7 Mroka shuka fam ya go nya khasho tla ke Jess baka sema re shung ke mo amogeleng nete gona le na tshi madume ya ke mofangona a gapetse go lena bele ka batseli ba skuna FM Mroka modimo ya khotso shi yohle a tshi morota o mogolo wa go tame matlallata ga tamishe batho ka moka ya a ke tamishe batho ka moka morota le baka meshate ka moka ka magoshinga ga borena re batamishe baruti ba profeta mangaka setšo batheeletši ba bagolo ba sekhukhune re a le dumediša ba gešo re dumelang re fihlile re tlile lata ba gešo e išetše re no ba bo matlallata ya kokušu wena o gona ka montle le go senya sebaka morota motheeletši o mongwe founne mo alla ya mphonela o fe ya re manno wa tsapela ka ebile bohloko ka mantaga Ya. gafa le re moroka o tlile ke re a gora re o tšere ke se sengwe no go rogile šo le gone bjale go gona batheeletši ya santse ke nyake stene ka thoko ke no tla ke tsebe gore ge nako radio e tšhaya morota nkere ke eme mo a emele nna re eme ka ena ya Ya. ma gore na šiba mma gore na koko le kae re gona ee aga le gona koko Ya hoi, age koko ke mang madire mpelane, mang madire, madire ramphelane mpelane, mphelane okay le tswa kae koko ramoloi. amloi koko a re tsene ditabe motswadi aka re ya go dumediša ebile re a leboga go kgonne gore go e ba le mathata o kgone go fihla mo molato ke eng ka gae bothata ke eng se e leng gore se letšere ka gae koko sa tla sa fetša se lebea ka mo radiong e kgolo ya sekhukhune Ke tlo kwešiša. Ene ke ne bothata bja go, o ne bothata ba go kwa le bothata bja go se felele mo kgopolo ya ka e fele e lahlega. alright re ka bolela le mang ka gae wa ka kgonang go napa re fa ditaba ka botlalo Mošimane o gana mo ba re ke ka tempelane le ena. e mapele mama ge le re kgopolo ya lena e na le go fela e lahlega lena le lemoga jwang seng Ke no makala ga nka ke bolela na ngwana yole go ja ke sa tle go araba ka mokgola go swanetšego. le wena wa teko gore mo a go sala ka mogolo go swanetšeng Go ka ne ke gomole. alright mathata a koko o gatlana le ona ka gae ke eng gantšhi o gatlana le mathata mohuta ma motswadi aka Ke ile ka tlhakatlhakanya ke ngwe mosetsana a nyetšwe a re nyala boa bogadi. A tsena ka lapeng a re ya modubudu a roga nna a roga le motswadi yaka. Yole ka hwetša e napego e ntlhakatlhakantše ga kudu eo. Ya mapodiseng a o ile mapodiseng a ba mosware. Bana ba le baka le bona ba re ba nyaka go meetia ke re se ke la meetia di tlo swara bana ba ka. o roga ke makoti Ke morodi. ke morodi yago o kae morodi gone bjale ge re bolela so O tsogile ile ra mmerekong a re tsebe wa o ile mmerekong wa o ile ka ya re tsebe. Yena a laela bana ba go ile ka ya mmerekong. Ya wa fiša ngwane ka moganong. Mapodisa ba bitša ba etša kua ba roga ba tšhaba. Mošate le gona re re mmuša ka kgorong ya Sepedi le gona go padile. Ka ka fetša pele ke latlhetse tobulo. Pele mo ke latlhetse go tobulo ke latlhekela le ke kgopolo. taba ye e go tshwentše kudu mo kgopolong ga botse Go feta ntšhuleo. ga se nka wa leka go ka tšoanya ko tseba gore ga botsebotse lapa la gago go napa go reng ka lona goba go diregang ka ngwana gago Lona le bonno le ka re ra tšwa. Ke ribele batho ba lela le tseo le nno tšea ditšhalete mahala. mara ba reng ba re go diregang ka yena Ba re ga tšea go tsama ba re ke morre ba ba re ke nkane. Gore o ka se tsebe gore go direga ka yena. koko Ma. gantši ge ngwana a le sola lefofonyane le tla tepontšha moreba o tla tepontšha lefofonyane le kgang le moreba ga di swane lena ge le mo lebeletše ntle le gore le ka ya ngakeng le mmona le jwang lena Ona no mona le ga botse. O no tšhentšha kere. a ka sebe gabotse a roga mmage a ka sebe gabotse a omanya mmage a ka sebe gabotse a telela mmage ka gagage go na le dikatše ya kileng a le bontšha tsona go tloga bonnyaneng gore yena o ka re o na le telele o na le mokgwa go rogana o na le eng A wena ba se go gona. a se nka le bontšha tsona Aowa.
ka ntle le tšeo mohlomong le tla bakeng moruta ya e re ke tamiše Thobela. tamiše ka mbadudi ba ga sekhukhune ka moka ke re mogekole morwadi a go moroga gore ka mokana ke bana ba bošiba a ba re ba bolela gore ke a le swariše ye ka mo ke mo ke kgaetšedi o motšhete ka metsi a go bela ka pele a le mmona le soko ke mokana ke moka ba re ba bolela yena o a swariša bona ba ba swara ba kgone go robala diseleng mara yena ba re go tloga re na le warrant of arrest mara a swariwe ke ka fa o bona go mogekole a ena pele mogekole mogolo o na le 63 years mara o ka mo lebelela o ka re kwa matšatši ke di-depression so morodi wa koko o šetše a tšwetše ke warrant. mara ba mosware ke gale mogekolo a le ditlaišegong that's why kere go a le ka age ya gaga ena pele motho mogolo o na le 63 years basadi ba di-63 years e sa le basadi a batho ba e ba soso o swaritše gore a beso ke taba tša di-depression le a mangwe mathata jwale a kgone o coupa teso mmona le ka mogoko wa bajwa le taba gore bana ba ao ekwa ke nyako hlatso tša gago moroka ya gore a ka se bega botsa roga mmage mahlapa moroga tše kgolo maroga magologologolo and then le gore ka molapeng ba re bana ba bošego ba lela banganga ba re banganga ke eng bata a ba batamele re bako gore ba gabotse goreng ka bona a ba e re batamele ke fe masogana ka re mogekolo ena ke mo ka re kgone go ka ko gore gabotsebotse go riegang goreng thobela ka kgašong ke nape mphelane ya ga nape ya ke motswadi ya ka ke ne gona le hono ka dumeše ka mokana ga lena nna ke e mong wa sorišo ke soriša kgaitšedi yaka mogekolo ba moswara gabotse ba matlhapola mo e le gore le rena re felela ke maatla kore re gane le gore kgaitšedi yana re ka moiša matsogo mara ka re according to malao gabotse nna ke tloga ke robetse ntwele 2 days ka nne bo bantswere ka boka la gore ke re ke namelele motswadi wa motho e kgaitšedi jaka o nyetšwe a ba boa ke poa bogae o ile mogae o ne ba bona mogaegane jalo laebona ba re go na le tše di le tlabang ka mogae le tlaba keng nna a eno ba go se robale motho o le a robala ga le gona mogae laebona ga ba re le nganga ke tša go nganga tse ba reng bana ba gamakidilo ana ke tsona ga bonka bolela go na le wa ditsebang a batamele mama iri ya seganyane re go fento ya go bolela o kgone o tlhalosetse gore bana ba tosa bošego le na dilo dintosa dilo tšeo ke gore ke ene feletse go tosa bošego wa bošego ke itsee mokgoši o mo ke papašago batho ka moka ga ke tlo gore ke re ke tlogetša ke lebaleba ke ragante go riekang ja go sepela jone ja sepela kua motseng wa ka ba gona ja go sepela kua motseng keng ke dilo tša mohutama tše di sepelang o no kwa mošito di sepela ka mo godimo di sepela mo fase di sepela kae sepela ka mo godimo di sepela le ka fase ka mo fase a le ukamela ka lefastere a le bone selo aowa a bone selo o no kwa mešito koko ke kgopela go botšiša mo ge dilo tše dintše di sepela so ka mogare ga lapa ka mo a gone mantšwa wa kwang ka mo ditsebeng tša gago le mongwe a mpotša o ene molobo ba ke mo ke nape a ke tsebe o mongwe kile a ka mpotšara sogana le thobela ka kgašong thobela ya dilo tše di sepelang ka mo godimo ga masenke ke itšea ka e bona ka e kwa bošego ke robetše ke e kwa nka re motho o sepela ka mo masenkeng and then a tlo fologela ka mofase ke naana ke yo mohlomong a fele go a ekwa mara ke sale ka ekwa gale alright ke sebaka ke itše ka ekwa nteng nna gabotse ke nyako tsena mo go ye sesia lena o buile bogadi and then o tlile ka gae o roga mogekolo ke eng se se lepallišang gore se se le monyakele stena ya gagage o a gana gore a ka se kgone a ke re belele rena re ka se kgone moriešantwa moto re kgopetše banna ba kgoro a gana ra miša mošate a gana so gonjwa le lena be le hloka gore re ka se be le maatla mo gonjwa le be le hloka gore re le thušeng jwang godimo ga taba ya sese nta mathomo kore koko
ngwana a ka se go telele ka ga gago a go roga ka ga gago wa palela ke go montšha ka ga gago le ka se emele bakgalabe ba kgoro gore ba tle ba rake ngwana ka gare ga lapa le e leng la gago ngwana a ka se roge bana ba ka gae ba ka se palele ke go dula ka gae ka lebaka la motho o motee ge ngwana a go tshwenya koko go gola reka stene o se bee mola o nyake mokhukhu o bee mola ore protection order o mmotse gore ge e le gore o tshela court order and then o morake straight wena o morake a ke re maphodisa wa bapalela morake mo ntšhe ka mogare ga lapa e gaga ye ka mokgo moroka a ke botsiše man ngwana o pala jwang ga botsebotse moroka motho ba re maphodisa ga ba mosware go ka ba go direga eng ga botsebotse fa ke nagana gore mo gongwe morota go ne se seng sa sepeleng ga botse a gone gore maphodisa a ka gana go swara motho ge warrante e tswile a gone gore maphodisa a ka gana go swara motho mo gongwe ge go thoma go bolelwa o patla ba ka ditaba koko o le patla ka eng ga botse o ne maka o reng go maka a bolelang a ke re lebile a ke tsore ke tlo bea ka rena ke bele ke a shashere kana ka mogano wa kwala mamma bolela le re o le patla kang o le šita ka eng go palang gore a swarwe yona ke tsebe ka re go tlo go ya nna ke ba bitse ba ntšha le morago ya malo ba pampiri ya mafelelo o tlo ba ile ba re ba sepele le rena ba tla ba mompakiše a tsena mola wa botsiša re ke mang le re o tlo ntshwara rešwara a tle mo mošemene ba ka se ntshware nna nne ba go ba re ke mang podiselantse le galo ka semmitše ka leina mamma polisa leo la bala no bona gore mo ke a re ka mo thušetša ka mekgwa e mohuta a re ke tla go itse a re itia go bone mošaa polisa le la bala fetša le sepetse ke e ya mathomo ya mafelo e re swere go pampiriantse e le nna ke latlhetse tulo ke dule go ke thiše bana ka re ke a ba bja mogolo bontse ke ba bja strong bošigo a ke robale lale ke tutumela ke rea mehlolo ba tseba koko o ba juša ke stress wena ba re ke stress manesa o tlo bola ke stress ka gore o ne le ngwana shuka mo maraga a kgone go ka kry-a thušo ge ngwana a re palela ka gae re le boabuti motho o re ya moswara re mo iša mo a yang go kry-a thušo ge e le gore le ya mmona re a gabotse le ka se mo gapeletse gore mogopolo wa gage o acte go swana le motho a leng gabotse o lalego wa re o yang setlhare a ka se sene ka mola go nna a thumile ditlhare šebolo ka moka e tsile lengwe o rakala le re e thimola a ke tlo moša ke re matla mara o letse o re thumetse gare a ke re le gafa le gona ke perifere ko re tšhela setlhare re šele perifere go tse ngakola ka moka o itubetse pele wa mofuti go tla moreba abuti maybe nka butšha wena maybe ke tla arabega se se o le palela kang sese o re palela ka baka la gore re se ne maatla mo godimo ga gago matlaeng wa re roga sa mathomo a ke kgone go bolela le ena I think ke na le o ntshwarisitše ka 2020 ke ne 4 years ke sa boleišane le ena ga go swariša ba motho ya phelogang ro ga go swariša ba re o dirileng o bo o swarelwa eng ya ntshwariša go bo go na le moletlo ga magolo ga mašhabeng ke itse ka sepela le ngwana gage ko se ke thaka moroi jaka ke sepetse le ena ka ya le ena mo then a kitima ya ka police station a ba botsa gore ke sepetse le ngwana gage ke utswitše ngwana then mapodisa ka ga ba mfounela ke ba botsa gore ke mo kae the following day ba re ke tle ka police station ga ba fihla ba re wa ke tšea ngwane ka gore ke monnyane ka ntle le tumelelwa mosadi ya gago then ke nako ya go ntshwariša ka lona le ke nako ya bana pa ba botsa gore ke a moroga mo le ena a roga nna ke sa mmolejiša ke ngwana bokae ka mogae kwa bobedi firstborn ke o dula ka gage ge le mmotša o reng ka tabatše o sepetse ka baka la gago morakile gore firstborn e sepele sepetse ka baka la gore morakile
o kgona go ka raka batho ka mogae yena ga a rakege goba ga a rakwe yebo morota a ke dumele gore ngwanaka a ka ntaola ka gare ene a ke dumele gore ge ngwanaka a ntlaiša ke swanetse ke mmiletse bagalabe ba kgoro a ke dumele gore ngwana a ka ntelela ka gae ka palela ke go tšea maekarabelo buele ka motswadi ngwana a ka senroge ka gare ga lapa laka ge a godile o a steneng go ne dilo tše dingwe morota re ka gapeletša gore maphodisa a tsene ka gare mara ge maphodisa a etla mo a etla go attenda se lena le llang ka sona ge ba fihla ba kgone o kry-a e le gore motho ola lena le llang ka ena ka mogae ga dipolelo tše a di bolelang o kry dipatla tša ba ka malapeng go ne nto ngwe e seng right se se o kgona bjang go swariša bona yena a palele ko go swarwa ene ba sa re ga ba mogwetši o ra re maphodisa a ka re a kgona go swara batho ka dithunya ba palela ko go ya go swara motho a seng a swara le weapone le e teng mo go yena a kgonagale morota gone wa bona a buti taba ya sesi taba sesi be ene o nyaka gore no sesi ye le golle wa sepela ka mogae o ya ga gago a inyake dilo tše ntšhi ye morotane ene ga a re wa tšhimelela re ya mokuka re mo iša ga gage a ke nagana gore ela e ka kgonega mo go wena ge e sa kgonege go re gore gona ge a buti oa ba jwa ene ga a ba jwa kukansese le moišeng mo a yang go kry-a thuso ene ke ne nnete gore yeo ge e le gore maphodisa be ba tlile go attenda case ba bone gore sesi a right mo kgopolong be ba swanetse ba tšee sesi ba mo iše sepetlele koko a senkela moswariša la phumula case ai gona e ke di phumula selo a iphumula case alright a ke re maphodisa le ba latile le re o tswetse ke warrant of arrest ge maphodisa ba boela morago ba se ba swara motho o ba mmonang gore sure tlo mo swara ba re lebaka la bona keng ba no jika e re ke tsena gannyane moroka ke yone e napa go e relaetša gore o ka re go na le something se se sepelago ka gore ba ka se go tšhabe ka moka ka lapeng go thoma ka firstborn le masogana ke a mararo masogana a se ba fela yeo motswarišitše o ke masogana folo bannyana babedi ora ke disesi ba bararo ka moka ba motšhaba batho ba 7 ke moka yo tšea motšhetše ka metsi a go bela a mo apea mara gona nto e riegang ene ba re le ba mošate o tšo ba rela re kry-a ke felo ba kgoro ba le mola kgorong ba re sepela gore kry-a ke felo ba mošate le ba kgoro ba molaetša tšhimagabo ba re stene se se la ri o na le ka dika gore kry-a ke sepele ka go tše o direketse go iša kae o nyetša a ba rotloya ka go nyetše motho re bolela ka yena gae abuti solanka a palela lena ba ka mogae a gone monna o a ka mo kgonang santse a kgone ke lena pele le ba ka mogae wala continue ga botse nna ka mokhutša rena botse a re be le maatla ka gore re re gore a so re re a maraka wa ke timo o re bulela case nna ke swere nna ba ntswere ke robetse 2 days ba re ke kona bana tšao jene bana ba ke re bolela ka bona ke bana ba gago mara nna ke nyako tseba man moroko o botsisitše putšong wa ka kwa le yaraba mo ile gore ke kgotsofetse maphodisa ge ba goma ba santse ba tle ba sware mothong ba le botša gore ba paledisitswe ke eng go ka moswara a ba bolele seno then wena ge ba bula case ba ngwala mola gore o konne dijo ngwana bana dijo o dula di seleng gore wena o timile bana dijo ke robetse nna to ke robetse gore o timile ngwana dijo robetse ya ke robetse ene ba ntate ke le mmereko nna nambile ba go tšhatša ka active gona mo ya gore o timile bana dijo ene o sebe a ke ya ntwile ka taba acte ke lo tsena mola ntwile a ke ya court ebile free pay a ba se gona ene ke a tla ene tabe ya ikwišagale morota motho o tla iša mokgekolo o roga mokgekolo o ka gare ga lapa la mokgekolo o khosetša mokgekolo mathata le malwetse o ya go swarela gore wa yena maphodisa ge maphodisa a iya yena ya go ripota ba mokwa ande ge ba etla ka gae o mongwe namela ka veneng ke eng se ka gae mo gongwe ba tšhabang gore botša sona sa gore maybe motho o le o tekemelela ka lentso la gore a ne ke nagana le setlhare motho re tshwarela setlhare o re ba iša mogekolo kante wa mogekolo a ba sesoko
ga ba sumogekolo o robaiša o ne ntile gore o robaiša ka yona le re ka setseng a buti le yena o tse o robala tronkong bontshwadišitše na ena a robala gore betse nna a tla following day a re kwane mohlomphegi le bontšha pole le nngwe le re mohlomong a ka bala ga kantšha ka tšase ga berena a kere o bontšhe ntho ngwe re ba go swere o le mmerekong ya lapa le ya emaemelo thobe ke nana ke re le ba bagolo go ka emaema lena ge le emaema le kwa go tsama go thweng kgantego na go no bolela nnete tša ntwila gona emema awe Morota. why o nako ba motšhala ka metsi a go bela a se a bula case a gore motho o nyako mpolaya gabotse a kere ge le bona o ka re maybe maphodisa a kua a nyake go le thuša le santse le reporte go ba bagolo ba bona o re re gone maphodisa a ka palelang ko go swara motho ba motšhala ka metsi a go bela a tlaiša makgekolo a roga ba ka gae ka moka maphodisa a palele ko go ka le thuša station commander sa mo ba ile ba bolela le sona o rileng yena ka case house mare re boletse le station commander le hono o nyakile go tseba gore mo protection order go sepelang so ka nako re bolela le ena be re se ra swara protection order ka matsogong e be e le gore e sa le go a butusa le mmerekong mara ra bolela le ba CSI mo reportang gona so bona ba rile ba tlo fetša case le rena ka moswane ba swantse ba hwetse document eo e le gona so le bona ba kwešiše gore ka baka lang motho a violata protection order mara a sa swaro so gore a re ka moswane tla be le ka matsogong a ba molao okay go ra re ya sesi e ya loka ke gona re ile go ba balela yona ka moswane gore e reng le warrant of arrest ke ya ngwago e ka yona pampiri tša gona ke ya ngwago mathomong a 2024 warrant of arrest mara se nka swara okay lena a buti le ka kgotsofatša ke gore sesi go riegeng ka ena ke eng e ka le kgotsofatšang nna e be re ka kgotsofala ge a ka se ba kgole le mokgekolo a ba kgole jwang so e mohlomong a tswa mo lapeng o lena le nyaka a tšwe mo lapeng a se ka tlhoa sa tla mo lapeng re ka kgotsofala so go ya le ka mokgekolo ge e le gore mokgekolo a nyaka ke re lapa ke la mokgekolo oo a le nyake a swariwa ga botse nore mokgekolo a be free ge mokgekolo a ka ba free le soe maphodisa ba sa mosware cause go kwala gore le lena o ka ra le tsebise le senyakang ka ngwana bolena a ke re jwa le probleme ke gore morota maphodisa ge motho a tshetse protection order molao wa bona gore santse a tsene ka koloing ya vene a ye go dula diseleng mara gantši a re be included mo ditabeng tšeo o lena swariša ke mokgekolo ka moka tabantshiano fela o ya ba bona le mokgekolo a re ke re ba included nna gantši ke ba included ge ena a swarišitšene cause o ntshwarišitše gabedi o ntshwarišitše that time ya mathomo ebile ya kidnapping ya bobedi o ntshwarišitše nako ya swarišitše monno a re nna ke ne go motia ke ne go riang tše e le gore a ke di tsebe ka moka hawa o ka ba ka nnete mohlomong a ba swaretše sehlare ka gore sure yena bo ba phara ka maka ba swara no mara taba e a ke ikwešiše a ke ikwešiše le gate le ganyana a ke ikwešiše mo mosago nento e shotama mokgekolo re ke go betse le mmane a re roga mahlapa a re tsola diroko so dipampiriši di ausi maria go ra re ye e ka matsogong a lena nna dithokolosi le suisui ditlaišego dilo tše di ba gogang bošego ka mola gare ga lapa le ke tlo ba thuša ka tšone so tše ke kwešiša gore di tla nyaka token hill tše ya tše di nyaka token hill and then token hill e tlo kgona go bona gore e thuša koko jwang ka lehlakoreng la semolao gore koko a kgone go lokelwa a bega botse mare koko le yena santse a tsebe gore o nyaka gore go diragale eng morota wa nkwešiša koko rie jwang go tloga mo o nyaka lapeng la ka ke sa monyaka a o sa monyaka bana ba gage bona a le bona ke re o tlo ya le bona ba sa le tlo sepela le mago bona
ba go tshwenya bana ba le bona koko bona ba ne bothata wa e bona le baraka a ke re tlo tla ka ma tlo nyaka bona a ke re tlo tla ka maphela re ke tlo bona bana na pa tsa tsene bona ba se ne sukiri ba ka ba ruma ba tle ke ba shele sukiri mo ba se ne le tswai mara gore ka mona sa ite ya ka a ke sa moduma ngwane ka nthukile ka kudu a ntho le bana ba nyane ba se ba tseba no ba re mama cha ba shu tlo roga ke moka go kwala mamma gore tsela e a bonala gore e foka ya kae go no le moroka sho ke eng se le ka ratang a ka le thuša ka sona o rile o tlo go tshuma kang o ri a seng ka re o tlo go tshuma o tshumile o na senga ka ntuma na o sa go ga le ka mona pone o ntshwela ka mara ntho ke fela o tshuma na senga bolela go tshuma o tshuma na to sis mara mo lengwadile gore o le thušetša ka gore o tlo le tshuma ka petrole di-diesel diparafene morwa bona e mongwe gona wa ba jare mošile o paletše ko gotla o e boletse mosegare gore o re tlo re tšhubela ka mala a re ka a ka kgone tswa ka malapeng e o e boletse morwa mokgekolo e mongwe o bolela lekwa le na le molemo a ke sa ne na one ka gore mo ya bolela gore koko o a tlaišiwa kore wa tshwenyiwa straight o tshepišiwa le go tshomiwa so ke nana gore pampiri tša ausi maria le token hill ka mola di nyaka lena tše ausi tebogo di nyaka lena tša semolao tše nna ntlogeleleng dithokolosi tše di ba tshwenyang maswiswi a ba tshwenyang and then re boneng gore re tlo bereka jwang koko a kgone go thušega koko ntle le taba tša ngwana gago wena o nyaka re go thuša kang wena ntle le taba tša ngwana gago wa go tshwenyang o na le ka ntho tša ka go ntlošetša dilo tše di lego ka molalapele o tshwenya ke eng ntle le dilo tše tša ngwano gape re ka se go thuše o sa tshwenye ke selo a ke re ke bolela ka dilo tše di tlatšago lešata ka moodi wa maseng lo tše di tlatšang mašata re tlo di tloša o ne bana ke ba ba 4 bašimane lenyetše le le 4 le santše lenyale le santše lenyale le santše le re ge le bereka le bone nto le e berekelang le santše le be le tšwelopele so ntle le sese le ne le mathata a lena a nyakang gore re a lokiše a feisitše le lena le tshwenya ke eng lena nke ye ka mo go wena buti o tshwenya ke eng patamela mo ganyane okay nna ntho e le gore ke gatlhana nayo ga se go robale nna eno ba yona ya mogekolo a re robale le mmerekong nna mo nna wa last le masaeteng a go tshwana le basadi a ba tšee nako mo go nna ya go bereka gona nna ke ya bereka ka re le nna ke bontšhita wa gore ka nako nngwe e ke eme masoko ka kwa lapeng ke motho le gore ke ya bereka bana ba mogekolo gone motho o se re go tshwanete ebele ka nna nna ke ya bereka mo golwa ke tloga ke bereka go kgotsofatsa mara tšhelete a o kgone o tšhelete gona kgone go boloka gabotse ya go bereka ke ya bereka alright go berekile tšhelete o ne go mo thuša mama go sa le mo fa tšhelete ne le mafelelo a gone bolela nnete ona ke gale so o ija le mang tšhelete a bute a ke tsore ke taba tokološi go baeng maibala go baeng gape eno ba re tšhelete ka gone bolela nnete jwala gabotse jwala ya piri nna nteng botša morago ke piri no wa bona wena o boletše nnete a wena o no e bea straight gore no mabele wa bona mabele a go bušetša morago se gore a re tso santse o tso wa tlogetšenyana bereka ka thata a bute o bone nto o e berekelang bereka ka thata o kgone go ba le tšwelopele wa mmona mogekolo ga le so tsela ya mo a yang gona ga e nape e le kgole so ga ka ba robala mogekolo le sebe la bontšha gore le tekemišeditšeng ka bophelo e tlo ba bothata so koko o hloka thušo o hloka go alafiwa so ge le sa mo fe tšhelete a baiwa le so wa bona gore le yena o tlo napa a baiwa le go feta so mo go bana ba gage ka moka go ne wa kgonang go ne o tlano gore mme ko go reketse dieta šidi ko go reketse rokoši o ye modirong ko go reketse tukuši o re go ya modirong o kgatlhiše ko go reketse dilo tša go hlapa šidi koko sa le ba go fa tšhelete wa bona baswa ba bantšhi kokorolo tša bona di senyege a ba hlokomele batswadi ba bona
re thabiša balekane ba rena ka ntle kua strateng gomme batswadi ba rena re ba tlogetse ka mogae ee a dikwa so re tlo go thuša koko dilo tša gago di loke di bega botse ke eng se se go kgatlhang ntle le matshwenyego a sesi ka mogare ga lapa la gago koko ye o ka reng ke e botse ya direga ka kulapeng o rile selone o rile lethabo la ka malapeng le lalle ka no ba hafo ya letšatši letšatši di ka se sobele go se ba ba gatlhapa a balwe bana ba wa kry-a ba tladitše mašata mo e leng gore ba ka fetša ba bethana bašimane ba bona ba ne omana ya go itiana le gonane ao ba ne omana bona ka bona o re kotse o mo tsa bosara o mo ka diatla a gape le no bona ba bijana bothata ke ngwanyane e bego ba re itse bothata yana e le mmereko alright a go ne molato and then tata go bana ba la sa tla go ka bona bana ba sale le yena a ngala a re ke khutsitše alright kgolong ya gage morodi wo koko wa tshwenyang o godile jwang wena o godile ga botse ngwane le be le ngwane le gore wa nthuša le ka lapele ka go bereka a ke tse gore go tlile bjang gore wa tla marakene so wena go lebeletse o bona o ka re go ne se seng se se kitimang mola go yena ka re ke kwa le re mo gongwe o le berekišetša ditlhare gore re ge le mo lebeletse a se motho a fokolang mo kgopolong a kere o right mo kgopolong alright le yana koko o hloka thušo mara a kry-e kgalemo ya go tlala seatla ka gore taba gore o tlo rugiwe yona re ka se dumelelane le yona koko a go kgonagale re ka dumelelana le yona motse re tlo go thuša wena re tlo go thuša ka tše di go tshwenyang bo abuti ba swanetše ba thušagale bo abuti ba swanetše ba tsebe gore mo bophelong re phelela go ya pele a re phelele go boela morago tšhelete o e swereng le kgono a o swa gore go sa o ka e swara so tšhelete nngwe le nngwe ye o e swarang e berekiša gabotse ene a gone motho e leng gore ka letšatši a ka re botša gore yena o nwa 500 a nnoši re ka no boreka ba 500 ra re riye go tswalela ka morumong bo no bofetše o ka se tsogile o bofeditše so abuti ke tla mo thuša ka ga boletše nnete and then a kgone o bereka bona gore o berekela eng mara gore dilo tša abuti di loke santše ga a fetša go bereka swara tšhelete a go felege ka ba 100 ranta ene o ije tšhelete a ngwana gago abuti ka mo ba boletše wena o hloka thušo ya mohutamang ya ana na gabotse ke note kgopelela mmereko mo kaonenyana go feta o ke ne go lona gana jale o bereka eng gone jale gone jalo ke no ba mo dipeleng mo ditaxing jale mo diakantshaneng letseno la gona a le napelele ka mokgo mara tšwelopelenyana ke a e bona bo mahlako ba ka ya buti ba gona gana jale o ne santse go be o motee a kry le mahlako wa go thekga kgoro ya ba go thekga kgoro o gona gano jala ya eno ba ke sa lebeletše gore o tla tloga e ba nnetena bona ba bantši re ne nakwane nnyane mo e le gore a se mengwaga meraro a e fihle go mengwaga meraro ka gore ba bangwe ba ba no tla ba feta mara o kgotleletša buti bereka ngwago nke o ye go tseba ka gae ya go tseba ka gae ke a tšwa ke romme yena mokgekolo o romile mokgekolo ba botate ba le kae le ba geno ba ga bommago ba le kae ba le gona ka mogae wa e le ba tlogetše le romile koko a nnoši a se a sepela nnoši e ke no ra gore o a itseba tabeng alright so ba le mosadi ya gago ga a tlile ka gae dilo tše di diragala o bona tsona tiragalo ka mokana ga yone ya ke fetše ke mohlalosetša o thomme a babelwa a kgone tshepiša le go boela ga gabo ba le mara o tlwaetše sa go o no tekgomolela a hlokomela mokgekolo a tlile sa gagwe ke motse gore a tsebe gore a hlokomele mokgekolo alright ke fela ke kwele lentso le lengwe le re sesi o a le tshwenyang o ne go ya magweng ke le kwele gabotse o a bereka ko magweng gabotse a ke tsebe gore o riang taba tša gago ga ke di tsebe gabotse gabotse taba tša gago a ke rate o išala morago ka kudu yena o ne go sepela ke tsebe le gane bele gore o kae re bolela se wa se gona ka gae
o speech ya ke tse ke nako e kae a se gona ka gae a tse ka no be le kgwedi ya bobedi a no fela etla so ga a tlile o dula matšatši a makae a go no dula a tlile o no dula o tlile ka Christmas e no ja 2 days 3 days ono mogekolo o sa tlhalosa gore ga a tlile go ra gore ga a tle lesele moo and then bana ba le ba gago tse ba tlhokometse ke rena gone jwane a tlile gore ga a tlele ya go tlatša gore mohlomong sešebanyana or something no re tlo le thuša mara wa tseba mo gongwe re ka dula fase le sesi ra kwa gore bothata ba gage ke eng nto e ka ba bohlokwa kudu fela ka ge taba e šetse le ka diatleng tša molao santse o thome o fetse and then tše dintšhi ge ile gore di a diriwa ntate morota re ka di dira ka morago re ka se re taba e le diatleng tša molao ra e tsena ka bogare se segolo eno ba sona seo sa go makatša fela gore taba e ka re le so koko a se thušege na mara fela ka lebaka la re token hile ke a e tshepo ba tlo thuša ga repoto re tlo ikereye ka ge ba šetse ba thomile ka ona lekgono ene jwale le ge ba ka tla bao ba molao go sasa ga a gona ba ka se mo hwetše jwale lena ke nako gore le tšwe le lokiša lapa lela ke nako gore lena le tšwe le ditukiša mebeleng ke nako gore se se ga buang ka le bone jwale ka ngwana bo lena ke nako gore ga bona mmaga mmone jwale ka mmage koko re se se o godile ga botse re tshwanetse le nyake go tseba gore na ke eng nto e mo re ileng gore a thome go fetoga ya ena o godile ga botse be se motho a go bolela nako ya gona be se motho a go rata go bolela le gane bjela a bolela ga o motse ba before o ka tshepa gore ke ena a fela a bitša mokgekolo ka mantšwa go se nyake ga boloi ya engeng ke mantšwa a berekišago nako ntšhi okay ngwana ba kgona mmereka gore ga a bona mmage a mmone jwale ka moloi bana ba sepela ba porofeta ba ba fapaneng ba bangwe ga o tsebetse ba boditšwe go tsona ngwana ba kgona mmotša mantšwa e leng gore ga a swere ka bo yena ga a bona mmage o thoma go kwata lehloyo mo godimo ga ngwana ga go kokore santse re tle re nyake go tseba gore le tswa kae le tlile jwang le hlotse keng gona le thomile kae go ne mo le thomileng gona o thomile ngwaga mang go go bitša ka moloi koko ga botse ena o thomile nako ya thomo go boa mo ne ba monyetše gona ke ngwaga mang somewhere around 2013 a ena bothata morota ke nagana gore yona e wetse re tla e lokiša a re tsweng re tlhapiša ba a re tsweng re bereka ba a re tsweng re ria gore ba nke a re ga boa dilo tše ba mmoditšeng tšona le kgopolo le tše a di bonang di se ka tlhodisa ba ka tsela eo mara go bohloko ka gore gongwe le se se ya gona bana ba gage ba šetše le koko and then re bana ba ba sepele le mma go bona ene bana ba a ba ria koko selo ebile a ba ria bo malome ya bona selo wa tsere o tla tlogela bana a sepela bana ba lelakwa ba sepela le moki ke bana ba mengwage mekae ya e mong around 17 ke mošimane ke ngwanyana o ne le ngwana so ge le tšea ngwana o la le ya go mo tlogela mo mmaga yang go mošia go o diragalang ka ngwano a ka boa ka molagwa le ka mokgwa ba ratang ka molagae ke rela ra ke re gone jwale ba ra sepele le bana ge a sepela le bana ba ka kua steneng a ba tlogela bana ba go diragalang ka bona a se mo e leng gore bana ba le botšea bašimane ba batlatše ka mola yo ba bothata mmago ngwana ga a ria mašaedi a kgwele dibe tša gage bana ba gage ba seke ba tsena ditaba tše ba sa di tsebeng gobane bana ba la ba leroge e bang bo malome go diša ntlogolotše
ba riang koko gore ba seke ba ba bana ba gagwe ba seke ba bajwa Mm. ba jwa buang koko a kere bana ba le koko ke ba gago ke ditlogolo tša gago ge mma go bona e le gore o ria dilo tše wena o di sa go kgatlheng le ka se gapeletse gore bana ba le ba otlwe ka lebaka la diphoso tša mma go bona kgale mange mma go bona ba o ba tšee koko o ba šireletše go ntse le mma go bona a gona ga a boa a boele bana ba le leselo mara re nyako raka bana ba ka mo gae legatong la go raka bana koko a ke dumelelane le lona ke ba gage mma go bana ba o go rugile o go kusitše bohloko mara o ka se rake bana koko raka ngwa le tshwentšeng ge e le gore bana ba lele a ba raka tšeang bana ba gele ba išeng ga bopapa go bona ka gore a le sa banyaka ka mola gae re a ba nyaka ke re mma go bona tšeang mma go bona e beng yena a tsamayang bana ba ka ke ba šeile mo ba seke ba bajwa jole go tla kgonang ke re sone modimo ngwana no baka kore gabotsebotse ge ba ka ba jwa bona ba molato e go feta gabotse mokgekolo go ka mothaetša moroka o tšhaba morodi ya go parapara Wa mo e leng gore phoso nngwe le nngwe o ne o kuša gore ke molato ge bana ba ba le ka mo o tlo o tla a re ke tlo ba bona jale mola e le gore ga a se nyako mmona o bolela nnete o molato ngwana a se a swanne o thinyega nne ena ke a motšhaba mane koko tabeng ya bana a re tlo tšhaba mma go bana bana ba le koko a kere ba dutse le lena ene ba dutse ga botse ene wa ba support ngwana o la ga ba bua motho o mongwe le mongwe a kere santse a bajwe tlhokomela bana ba le bagole koko a se gore a ba bone seemo se se leng gona bana ba tla se ba jujwang ka gore mma go bona o ba tlogetse ke mang santse a tlhokomele bana ba gore ba palele ke go ka bajwe so lena a botibe le re tabeng ya bana ba go diragaleng ana fo bana dula ke nape ke ne problem nte le gona le nna ke no ema le lena gore a o ka sepela mma go bona ntho e ngwe tlo ba shapa bana ba le re ka se barake mara ke kgopela o butšha mo gore molao ona o reng ga botse ka ntwe ka bona le batswadi ba molao wa dumela gore ka tlhokomela bana ba mma go bona a sepela okay ona e le stress molao o dumela ga botse gore bana ge e le gore a bane motlhokomedi and then mma go bona koko santse a ba tlhokomela ene e ba palela koko go ne mo e leng gore mmušo o kgone o tšea bana o ye go ba bia gona okay then ba tswe go lena ba tswe ga bopapa go bona ba ye go dula lefelong le le seifi mo e leng gore bana ba ka godišiwa gona mara se le santse le se tsebe ke gore motlang ba godile ba tlo le tlhoya yona yana mo letlhong bana ba le ba tlo le tlhoya ba tlo le bona boele ka batho ba sen right roka supana se re metsotso ke masomepedihlano re le bantši so ke lebogile kudu morota a re tsentšhe ba bobedi taba tša koko ke di kwele re tla ba thuša token healy gona le yona e tla thuša re a leboga go leboga rena alright go rena lerato they keep taking your company go rena lerato Ishmael Muruta go terene ya lerato mo re aga malapa le go fana maele a selapa go tloga ka iri ya senyane go fihla ka iri ya lesomepedi gare ga mpa bošego Sekhukhune FM 98.7 a eba ke mathomo boi kwa seyalemoya se tseba gore re mothopo wa gago wa tshedimošo Sekhukhune FM 98.7 thuto ya maagontle go tšwa go ABM College e gona kgauswi le wena mo o ka hwetšang national certificate le diploma ya engineering health business ECD primary teaching le di-short courses o ka dira gape matric rewrite goba upgrade re etele goba o leletše di-campus tša rena Witbank 013 301 0925 Bakersford 013 301 0926 Secunda 017 123 0950 ABM College distinctive academic excellence thuto ya maagontle go tšwa go ABM College e gona kgauswi thuto ya maagontle go tšwa go ABM College e gona kgauswi le wena mo o ka hwetšang national certificate le diploma ya engineering health business ECD primary teaching le di-short courses o ka dira gape matric rewrite goba upgrade re etele goba o leletše di-campus tša rena Witbank 013 301 0925 Bakersford 013 301
0926, Secunda 017-123-0950. ABM College, distinctive academic excellence. alright metsere na e re botsa gabotsore ke masomepeditharo re lebantse go iri ya bo lesomepedi moroka baeng ba rena shiba a ke ba amogele morota batswadi ba ka le kae batswadi re gona le bana le kopelano le lucky re thuše mo ba lebane le selwana se re kgone go ba kwa gabotse batswadi ba rena ke bomang nna ke nna morongwe mpubane ke tswa tafolkopaga kopeng okay koko ketse ke mang ke kobone mpubane ya koko e nše ka mago koko ganyana mmea le yona gabotse ya e re ba lokišetše yona thuša koko ka di-headset mo koko le fihlile re fihlile mama le nyaka thušo ya mohuta mang koko ke ntate moremi ke ntate morota le tlile radiong le tlo nyaka thušo o tlo nyakela lapa la gago thušo re nyaka bophelo o tla ba lapeng a rena o tla ba ke eng le eng ka kua gae koko se se go tshwenyang o dumang gore ke go thuše ka sona re na ba re sa iketle gapile bjana lena le tshwanetse go na bona gore a le reng ka rena le re thuša ka eng alright a die ka mo di-headset malefo mma gore na bolela sello sa gago ka moka o tlo kgone go ka thušega re tlo ne go fa metsotso mebedi mehlano o lle sello se se go tshwenyang ka gae gore le tle le kgone go thušega le ka bolelela mo ke rata go le dumediša ka moka ntate moremi le ntate morota le bathuši ba ntate moremi nna nto e ntlisitse mo ke tlisitse ke bothata ba mama mme a iketla ga pila mo mmeleng o bolela nnoši wa omana o bolela dilo tse dintse ke sa itseng gore ke tsa mohuta mang ene wa tswa ka molapeng wa sepela wa timela ene ga a timetse re ya go monyaka e re mohumana o gana go ya gae ene gae re kgona go tetiša re dule mo ntle re ukwelele radio ke gore re bona tšikatse e nngwe re toga ka mo yakwa e nngwe e tloga ka mo yakwa go tla le dimpša mare motshegare a re di bone ene nna bothata ba ka ke robale ge ke robetse maoto a ka a fiša matheka ka a fiša kopa ke hlogo ka molapeng a ke sana mogola mola ke tsogang ke no dula a ke tse gore bothata ke ene kwa lapeng bana ba mmerifo a re kwane re sa kwane mo gare ga rena re le ifo ba hloile nna ke na ke nnoši tere ye ne e sa mpolediše a ke tse gore bothata ke e ke re ke bolela le mmemme gore nna ko kgang a ke tse gore kgang e ke na le yona ke ya e ne ke bereka ge bathong ba fapana le nna ba re nna mmereko ko o berekang ko ona o nkenya le koko ene a ke ba re selo mehle ne ba re ge ba tsoga ba nthoga ke sa itse gore ba nthogela ba omanya le bana ba ka ke sa itse gore molato ke ke lekile go founela sesi ka o dula Davidton a tle gae a ke tse gore ke mengwage mekae ke mo founela ke mmotsa ke re ka mo gae ka mo nna ke tse gore ba mpakiša mehle ba tsoga ba nthoga a ba mpolediše a ba reng sesi ya ka o ile mpotsa nthare ke tlatla ke tle ke bone gore bothata ke eng ka molapeng o tlile o ka re mengwage mebedi e fetileng ga a fihla a nyake go solva bothata bo boleng ka molapeng nna ne ke dula ke nnoši ka mo RDP le bana ba
ga a fihla o fetela kwa go mme gore a tla solwe bothata ka molapeng ba dula ka kwa ntlong ke mme ke a buti ke sesi ke a buti wa ntatelang ga a tsoga o tsoga a sampolediše nna ke tse gore molato ke gopela thušo a ke botšiše le bontšhitše mo gore koko o bolela nnoši o a o mana o bolela dilo tše le sa di tsebeng o reng ga o mana ke eng tše le sa di tsebeng gae ke RDP ke dula ka mo RDP ke 2 room o kgona gore a tswe ka mo 2 room a tle ka kwa gore na ka kwa RDP a re ka kwa ntlong ka kwa go tletse batho ene ena a na mo a robalang ke re mme batho bao ke bomang ba e leng gore ba ka kwa ntlong a re ba tseba ko wena ko wena o ba tseba ke ra re ye re bone gore batho ba ke bomang a gane e ke ya nna ke bone motho ka nako nngwe a kene ka mo 3 room a le ka mo 3 room o bone a phatlholla so a re go na le batho ka ba apere dilo tse dintse yelo nna ge ke ya ga ke bone motho a bolele le batho ba ba robetseng a phuthe dibeke a tse beke ya shopping bag a kenye diaparo a re nna mo ke leng mo a ke tse gore ke kae ke a sepela ke a gešo ene gae ke no ya bana bešo ba hwile ka moka a go sana motho a ke tse gore ka go humana ma ke re mme ka go bane ga koko go hlokofetse malome o mo wane le koko le tate mogolo malome o teng po mmamogolo le bo mmangwane ba teng a rawa ke a sepela a gona motho mare ke naya ka mo ke gešo a tswe a sepele a fihle mare ga koko go bueng ga gago a boa a fete ga ya sepela a subelele kwa stadium ko ge re ya go monyaka re mo kry mo sekontiring a hae ka re yena o ya gae ge re mo tseya o bolela sesi ya ka wa robetseng o re sesi mare wa ramogolo o re sesi ngwana gago o ile a ememo mmage o etla bona ba sepela re re la sepela le ya kae o re ke ya gae ge ke fihla gae ge ke thoma ke mmotsiša gore ga botse mmogo jire gae o re nna ke šetse taba tsa gagwe morago mare nna ge ke sepela yena ga ntšha le morago ke re nna ge ke sepela ke a go botsa gore ke ya kae ene ka boa ke tla ka molapeng wena go sepela ga o ntaele ke gopela thušo a ke botšiše gape le re o na le go timela o sepela mosegare o sepela bošego o sepela motshegare ka nakong ga a robetse ka mo a robala bošego a ke re ka bo ma 11-12 re tlo go tsoga maybe ka bo 7 yena o tsoga before 7 ka bo 6 ge tsoga ke re ka go mohlola ke ra a segona ke kgopela o iše ka mola go koko wa dumela tše le di bolelang mohlho mo ke no go iša se sengwe koko le gona le a ditsebelelo tše di bolelang ke moredi ya lena go ria jwang ka kwa gae na ke itse gore ke tla go botsa bjang gore di reng ka bane ke na ba tsenyiše le bona batho ka mola gae ma le a ba tseba batho ba le ba bona ba dutše ba robetše ba dirang na re tla gore saetse gore re ka go botsa gore ba dutse ba dirang a re itse nna re taba ya gore koko o ne go lahlega ba go nyake ba go kry-e o se gona ka gae ba rereša ba rereša and then ka lapeng la geno ka ge ba bolela gore koko o ka re batho ba bantšhi ba robetše o fela o e ya go hlola aowa go ya gona ke ene aoye alright and then nako nngwe go šala o e tswa ka mo gae a go be le mogopolo o ka reng ya timela so
ka be timela yona go timela gone e ka be fele ke ka e latola nne alright ngwana wa gago o re bana ba gago a ba kwane o ka re lena le go latofatša yena ka gantši bothata bja gago ke eng yena o tshwenya ka eng ga botse morodi yago ba ra o koko ba ela gore o dirang ba re o ba re diphoso tša gage gantši o dirang bolela gore o dirang ae ga go bolele wena koko o dira eng ga botsebotse yena ba ba ukwa ba re ke go jira eng mme se e le gore go na le bolele le bosesi le se bolela ka nna se se phoso se e leng gore nna ke le dirile sone e bolela mara le go ka wena gore o ya e nyaka lena nkoko e nyaka lena koko e nyaka lena gore re kgone go tseba gore ga botsebotse bothata bja morodi ya lena ke eng o le dira eng morodi ya lena o le tshwenya ka eng a wona na a ke bolele gore go tshwere ka eng ya gore ke se ka itsegele wa ka mola lapeng yena le bana ba bang ba ka gae koko bosesi ba bang ba kwana ka ge a re a ba kwane le yena ba mmona diphoso mo gontši o bolela gore bona bao ba mo tshwara ga pele gore ke na le ba bang gona fao ke a bona nko o tlhalosetse koko a kgone go kwešiša sese mme tshwanetse ke bona e mongwe le bona bao mme gae ke kwetse ke Steve ke nna ke Simone mo gare ga bana ba ka moka re le 4 ke nna le sa ntshwareng ga pele o kgona go nkwatela kwetse ga tlile mo gae o ntumediša ka ena nako e a tlang la go dula ka kwa thurumo ge le tsoga a sa mpolediše Steve ga mpolediše Simone a mpolediše at all pele o bolela ka taba e diregang gone bjale gore ga ba go bolediše re thomile go ba thomile go mpolediša gae ka di-7 tsa May ngwago from 2016 koko a e tseba taba eo okay tšwela pele o tlhalosetse koko mme ke gore ga a dutse le abuti a ke tse gore ke eng se a se bolelang ka nna ene mme ge re fapana ka molapeng ga a kgone gore a re tseya re be fatshe a re ke bona bothata shebo o tsa lesaete ke sa itse gore ba bolela eng o ema le o a mmoditseng ka nna ke sa itse gore o mmoditseng mo e leng gore o ile a lwa le nna a butaka mo e leng gore ke ile ka be ka fetsa ke mmiletsa maphodisa mare maphodisa ka ba botsa ka baraka re ke kgopela le nkgalemeleng a buti a tlogele go tla fapana le nna ka molapeng bantha ba re mo tshwarena ka re ga le mo tshware ka butaka ke kgopela le moghaleng koko ba re tseya ba re ba fatshe ba botsisa mme ba morare ga pila bana ba ge ba fapana ka molapeng se ba kwa ke eng a kere mme a re ena ga a itse a butile ena ne re bakileng gane koko bothata bja morodi yago ke eng koko ba re bothata ba gago ke eng mo go nna a lelo le yena ene o na le go fele a re ga le ka mo ntlong nakwana tsa bo 7-8 o ema mo lefestereng o bitsa Thabiso a sho ke ngwana ke wa bobedi o re Thabiso lokiša dikupu re nokeng ke bošigo a ke tse gore Thabiso ba ya nokeng efe bošigo a shinke ke ya mo lešane ke bošigo šediwe moroka a shinke ke mo išane ngweteng bošigo ene tabe ya go nyaka go tla mo go moroka ke kgale ke e bolela la abuti a gana nka be ke tlile mo ka June a gana
ka re ka September a gana ke ena o na golela mme a tshwara tšhelete a mme a kere a nna kgate ya mme ka September go ya go golla mme wa go botsa gore a re o berekiše 500 go fetsa go berekiša 500 ye šalang wa e tseya a ke tse gore go diregang ka yone ye nngwe re wa godišana mme ba mo godiša ge ba šine go mo godiša o tsaya tšhelete o e namme after 2 days mme o re tšhelete e timetse maloba ka sasa ye yona ya January ba godišitse mme ge ba šine go mo godiša ka tsaya ditšhelete tse ka tsa mme ka moka ka di tshwara ka mmotsa ka raga tšhelete a mmeše ka tseno ke a sepela ke nyaka wa go bona gore bothata ba mme ke eng ke gona mo ke kgonne gore ke tle kgone go nyaka go itse gore ka mme go direga eng ya wa tseba mo ke Moruta se segolo ke ge re ka no dumela ge Kuku a ka re ke nyaka le nthuša gobane Kuku o hloka thušo kudu Kuku o hloka thušo kudu Moruta mabapi le tabeng ya gore a timele a bone batho ka gae a bone yena ga a robale ga botse bošego bana ba gage ba tlaišega lapa lela la gage le a tlaišega o bolela nnoši ke lebaka la gore ba nyako mo timetša kgopolo ene ba tlo fetša ba ria gore Koko ba feleletše e le gore ba mo šomiša ka tsela ye e seng yona tama kore Koko go sokola mo ke gale o sokola mogala wa Koko o kae o robetše go tlaišega mo Koko go fela o sepela ka gae go thomile mogala ba sa le gona goba go thomile ka morago ga gore a fetše go robala o thomile tata a fetsa go robala nna mare ka gore ne ba sa mpoleiše ke thomile go mmona ngwago ka February re founela ke batho bošego ka bo 8 ba re mme o sa etelela la kwa gara kgetse o re ga a itse gore ga e ke kae ke mo ke thomileng go bona gore mme ga a ipshine and a butiwa mmakatsa le ena ke gore gae o ka re ke dustbin o topa dilo kwa tamping tere room e tletse thuthu a ke tse gore dilo tseo di iša kae a ke tse gore bothata ke mo jarateng ke thuthu tere room e tletse thuthu a gona ntho e kaone mo a ke tse gore bothata ke ema pele mama o topa dilo dumping thuthu e tletseng ka mo ke ya mohuta mang ditofo tsa maratha mekotla di-aene diketlela dipolastiki ke gore nto nngwe le nngwe wa topa nna ke tse gore o di iša kae 3 room nkane ka re 5 room e tletse 2 room go robala mme e tletse 3 room ka mo a robalang go tletse ke gore a gona bogato a ke tse gore bothata ke go kena mo lapeng ka mo go tletse di-cardbox ditšhipiana ke gore dilo tsa maratha tse e senang mogolo difuritšhi tsa maratha ke gore nto nngwe le nngwe ge le mmotšiša gore dilo tše go diregang ka tšona nna ke setse ke tšhaba le go mmotšiša ka gore nna ge ke bolela e ba tshele e ka re tlo gore a re ke tsaka ke tšhaba le go lena mama lena ka re le a mmolediša o reng mama ga re mmolediša go a kae re na mmolediša mantsana a mabedi fela ra mo tlogela ka gore o tlo go re tomatona wa bona Moruta a re gane go kgobokantšha dilo and then o ya go kadiša mara go kgobokantšha dilo o di tšea strateng o sa tsebe gore di tswa ka malapeng a majwang o di tšea o di tšiša ka gare ga lapa la geno ebile o di bea ka gare ga dikamora tše go robalang batho go ne bokotsi ka gare
a buti ga ile gore wa kadiša a kadiše dilo tšela ka moka a thome fase ene le gona a nyake mo jarateng kgonaneng mo a ka bjang dilo tše mo la thomang mmereko koko a gone mo a ileng a kadiša gona wa kadiša ena mara matsatsinyana manga o eme matsatsinyana mannenyana ke a bona ke a bona na sentsanya ka tshitswana tseo ke a bona a dikadiše tse di leng kwa ntlong di jutsi tse dingwe di phuthetswe ka mekotla di-catbokiseng ke gore a ke sa kwešiša gore ga e go diregang aowa a ke nnana ke kwala kwa mothokoela na topa ona mara ga ke bolela ka dilo tse di leng ka mo ntlong Mara ka ga mo fela. robalang o robala mo monyako ga di a Le fela mo yena ntle o robala ga di a mo fela kwa monyako. ntlong ga di a fela ke jutse le ka moo jale mara koko le tla kgona go aga ntlo le yagele go tla go tsena dithutswana le magapana le di-aene tša kgale dirumu tše 5 ka moka di tlale dilo tšeo go tletse tsona aowa banna šiele re a tlhaka mama le bane le moroka šo professor moremi šo bolelang le yena ga re tlhape re a tlhaka bolelang le rata ga ka le thuša ka eng le bane le mike ka gore tšhelete ya gore ya timela ke e tsere a kere ke gore ke ipolele bonnete ke e tsere yona Ya Ke- koko? ee ge ke seno go e tseya ka bona gore ke reka ditšonyana ka molape ye šalang ke e ke tlileng ka yona mo furu go na nkomanya o re nna ke tsaya tšhelete ya gago o na le 8 months nna ke gola tšhelete ya gago ke sa monee tšhelete ya gago nna ga e gole ke nna ke e gotse kgwedi e ke a botere ore ya bofo mare tse ntšhitse tšhelete ya mma ke tse gore ya kae ye ba mo godišitse ke e tsere ke nyaka go tla go bona bophelo ba mme gore bophelo ba mme bo tswa kae bo ya kae na nkomanyetsa yona furugo ebile ore nna ke tsaya tšhelete ya gago ke ikemiša dingakeng ke nyaka go dirang ka tšhelete ya gago ke nyaka go itse ka bophelo ba gago ka gobane ga a timetse o nyaka ke nna le bana ba baka a buti maloba o ile a re ba omana ena le abuti a re ena le ga a ka timela re se ka hle re sa mmotsa selo ka gore alright mme wa mama ke nyako re dire sone ke nyako butša koko koko professor moremi šo ke 12 o'clock le rata ga ka le thuša ka eng a re thuša le rena nke re tlogeleng dilo tse re sa itseng gore di tswa ka diakae di re tshwere re sa itse gore re tlo go fetsaneng ka tsone le swere ke eng gane na re itse re na bona ge re sa itse gore reng ai aowa le tlhoka thušo aia re tlhoka tišo mma le rata ge profa ka le thuša kang wa tseba morota se sebile ke a mokwa koko koko ka kua ga e go robetse bošego go o tsoga o tsogo o lapile ke a lapa tsatsi le leng mmara tsatsi le humane ita go kaonenyana e se ga selo le gona ene bošego wa robala goba bo a gana go tla boroko bo ba gana go tla mo nako ngwe a o bone merithi ya bahu aowa kore go o lora o no lora ka bona batho ba bano bang gona ba ye koko ma dirithi tše tša batho di go latelelang ka mogare ga ntlo ba reng gone batho ba bantšhi o kry o tšhaba go robala o bona e le batho ba ba mo gae goba o bona e le batho ba ba robetseng nna ka tloe ke sa itse gore ke ba kae ga ke ba itse nna le ge ka tle ke gote itse mabone batho ba tla ba apere goba eno ba batho ba e leng gore ke batho ba ba go romela ke batho ba bošego ba bangwe a kere ba nna mo lapeng mo bona batho bao wa ba tseba ga ke ba itse
then Aowa. ke basadi Aowa, ke banna ke bana aowa go na ba banna bao le basadi ba go fela go felela fatshe gomme ba reng go wena batho ba koko ge ba dutse mo aowa nna ga ba ntheiselo ba boleišana seng sa bona nna a ke teng mo go bona ke ba itse a ke aowa ba reng ge ba bolela ba reng a ke re ba bola se ga bo bona nna se ga bo bona gare ke tsore ke boma polelo a le Ga re ba gore polelo a bona ga re itse ke rela re polelo ba bolela sexhosa sekgowa sezulu setsonga gona fa o dilo tseo ka moka Mm. yana nna gare a ke ba utlwe aowa a ke ba utlwele gannyane ba tla bošego fela bošego ba tla bošego ba go latelela le ka kamoreng goba ba no bula mo lapeng bana dula mo lapeng moo ba dira gona moo ka mokgwa ba dirang nna re itse gore ba dira a ke itse gore ba dirang a ke itse nna gantši mama ge koko a bona batho ba o re o ba bona ba dirang ga le tlhalosetse gona re bathuši ba batletse ka mo ntlong ba bangwe ba nametse meboto ba ganae ke kena ba re ke ba neye tšhelete nako ngwe tla ukwa re di ikatsišedi ka mo ntlong ge ke re ka kena di a ngapa go tshwana le maabane ge re boa mo o tšhabile go robala ka kwa robalang a tla ka kwa gore na ka kwa re batho ba le ba buile šiba le ba tletse ka kwa ntlong ba na le bana ba bannyane that's why ke botšiša gore a nke a bona bana ba bannyane na nna ga mpotsa gore batho ba le ba tlile ka kwa ba tlile le bana ba bangwe ba bannyane wa ba bona bana ba bannyane koko batho ba ba apere goba ba titloditše ka bosetlha ge o ba bona o bona ba apere goba ba tlotše bosetlha letla bona ka re ba iphitlha gona ka fao ge go sena le bona nakongwe ga la dira ga la tshwalelwa mollo o tšhabile o gabotse ga ba bona ga gapile o ge mollo o ka tšhaba ke mo e leng gore o ba bothateng ga ba bona gapile bona ga ba bone gapile gore batho ba ba apere gore ba ile ba ba šetse ba ilana gare ga ba itse batho bao ge o rekile dijo ka kua gae di a dula di fele ka pela a batle batho ba bangata gona mola dijong tša ka gae aowa ga re balese ba kgata dijo tsa rena o wa ba ganetša re ilokela ko kwa ntlong ye nngwe ka thokoela re a notlela go ra re mosedithokolosi tše di tla go uja ka mo ma diketle jaake ge le rašela re re beile mo molale re re ka re ka molla re leng teng ka molla go lokile ba ka seke be go kena ka mo teng ba tle ba di tseya bjana nako nngwe re di tšhabelela ka molla se sure ba reka 80 kg mo itang re a re tswalela reka 80 ene e tsa 2 months gone bja e fetsa 2 weeks ya boraro mo gare e fedile beke tše pedi e fetsa 2 le gone ke go be bua ke bona re go botsise tletše bana ba ke ba rere gane bopi bo a gona gore ge ke stele botabolele batho na ba re ao mama nna nke re ifa motho bopi 18 e fetsa 2 months no e fetsa 2 weeks ya bostere e fedile swike re reka 12,5 ga ya re nwetee mehle re enwe e go tonya fela mare a e kgone gore e fetse kgwedi ane ke na le ngwane o monnyane ka ditabo 212 ga ka re wa lla o lla gore o bohumana a tsatsa rampetse so a nabile maoto a emiša matsogo a re gana ka moka a na a dikologa so ka mo ntlong a re gana ka moka mma ba tsoge ga a itla ka kwa ntlong a re kgane mare batho ba banyakang mo go ngwane
ke re ba bafe mma re bona ba batletseng ka mo ba nyaka ngwane ka gore ngwane e sa le o monnyane ngwane o na le 1 year ke 1 year Manthabiso ora koko bana ba bona batho ba ge ba etla ka mo le a ba bona ge ba iya mola ba lata ngwano ka gore ke kwa sesi ka mo a re ebile o bo ba gale gore le nyaka mo ngwaneng wa ba bona a bolela nago ke ra lena koko ba ra lena mamma bana a ke re ke kwa sesi a re le be le ba gale batho ba gore ba nyaka mo ngwaneng ka re ngwano e sa le o monnyane a ke re bona ba jira ba botse ba tla kwa ba re a wona a wa ke re selo ga ke re selo nna ebile a ke tshwenye motho era ngwanong magadima a go tshwenye ka kua gae koko magadima a kgona go rego le magadima o na o kua ka mo ntlong gore tlharr o ka re swa mo tlhagase ye koko a go tshwenya magadima ona a na le gore tlhakiša a dirang ka kua gae a tšhela ka mo a ke re le ke yana kwa ntlong kwa la a dira ka mokgoleng ya kang nna a ke re ga re itse gore le ke yana ka e le ira mola masanka a ke na ya e tsailana a re itse gore o kena mo kae nna kwa go a gona molato magagešo nako a rena ke e nnyane koko re tla mo thuša go sa re tla ya re ye go mo thuša ka gae godimo ga mathata a gatlhana le ona ka moka tše magagešo di boima fela koko ga a thušegeng sesi a thušegeng sesi a kwaneng le bana ba gabo morota a ke leboge ba theeletše ke leboge le wena ke lebogile kudu morota ka gore yalo re tlo ba thuša ka moka ka malalapeng la koko ke a leboga re lebogile moroka batheletši ba SKFM le ka leletša ntate Malefo aga le ka leletša ntate Malefo nomorong ya 0721336761 0721336761 goba mamremi nomorong ya 071 398 goba Facebook DR Mremi ke fa ile ro ka gona wa latela wa local wa latwa SKFM ke mokwanti ka lana go la midnight calls go tswa go nna re kopana bo sa sa go tlogela senyano of Jairel Bosomepedi Pies Kukune go rena lerato They keep taking your confidence. go rena lerato Do you recall the time you captured this heart of mine? Ishmael Muruta go terene ya lerato mo re aga malapa le go fana maele a selapa go toga ka iri ya senyane go fihla ka iri ya lesomepedi gare ga mpa bošego Sekhukhune FM 98.7